Alright, emsakazweni wakho umkhondo 98.6. Isikhathi sithi lapha kimzuzu isikhombisa shale bumbani ihora lesihlanu ekuseni emsakazweni wakho umkhondo FM. Igama lami ngukhulekani sabona hayi mosanda kuvula yakhe iradio ngalesi sikhathi. Sikubingelele ke futhi nalapha ke ku YouTube ngoba ke nje uzokhumbula ukuthi ke uDr Dlamini Mthandazi uya uploada ke lapha cishe ngathi ama movie lapha ke ama video akhe lapha ya ku YouTube. Mangabe shuthi ke uqala ukubuka le video please subscribe. Namhlanje sikhuluma ke ngodokotela ukubheka kakhulukazi inyanga noma ke impilo yabantu abasebenza ngesintu sibheka lapha impilo ngokuhlukahlukana kwabo njengoba yena ke angumthandazi sizobheka siyakhumbula ke futhi ukuthi ke uhambe kahle kakhulu lapha ke eGoli MTN rank labafike khona baphatheka kahle kakhulu abantu sitholele feedback yonke into ihamba kahle nase Newcastle kade khona umthandazi kodwa ke asikho lapho umthandazi sawubona msakazi. Alright, sithathe lethuba sikunike ubingelelo nomlaleli ekhaya. Ngiyabingelela ukula bakhona emakhaya okhulumako uMthandazi uDlamini nganza kwethu. Alright, Mthandazi Dlamini ngifuna ukubheka la ukuthi ke engabe impela ke njengoba ke ungumthandazi masikhuluma ngomsebenzi uba umthandazi uma umthandazi njengoba usho ukuthi kuyisiphiwo wakuveza ukuthi kuyisiphiwo kumele ukuthi bese ubheka lo umsebenzi ukuthi ulapha abantu nanokuthi ke awukho omunye umsebenzi ongawenza eceleni mhlambe ke ngabe umsebenzi owufundele noma mhlambe umsebenzi nje omunye general. Msakazi ngicabanga ukuthi mhlambe kuye kube ukunganaki mhlambe kwabantu. Ngizokhuluma ngela kami side. Yes. Ngimuntu onenkomo. Iplaza anginalo but ziseplazini inkomo. Ngivula ibhizinisi manje lekubhaka 18 kunabantu abangisebenzelayo. Okay. Usho ukuthi ngibalekela ukuthi ngibuke umsebenzi owodwa lona wekulapha kuphela. Okay. Ngifuna ukuzikhipha busy nami ukhombisa ukuthi lo msebenzi awuthi mase ungene kubo bese uyakubana ukuthi ungasakwazi ukukhululeka kahle msakazi. Okay. Yes. Ngamanye amazwi lo msebenzi lona akukhona ukuthi uma ngabe abantu abadala bekhethile shuthi bafuna uhlala esigodlweni uhlala entombeni ungasaphuma uyakhona ukwenza okunye uyakhona ukwenza okunye ngoba abantu umuntu umuntu uyinyanga. Okay. Agcine asane emakhemisi. Uyabona but kunesikolo sakhe lapho enza khona ubunyanga bakhe but indawo ngezindawo agcina anemakhemisi wenza umsebenzi wakho uhambe kakhulu ephambili abantu bawubone ukuthi ukahlahle lapho usuka kapanwa lo msebenzi usuka kapaneke sekukhona okwenza ugcine ukukhululeka kahle uyakubona so lesiphiwo siyendlaleka kahle lesiphiwo lamzimbeni wakho ngaba ngumfundisi phinde futhi ube yinyanga uyakubona lokho. Uthini kithi mayelana nabantu mhlamba abalaphi bendabuka ababhekene nalowo msebenzi lo athi umuntu elamidlo zalivuma ukuthi ngenze umunye umsebenzi ngaphandle kwalokuhlala esigodlweni? Msakazi engakusho kubalalele abakhona emakhaya abalalele nje wasikhuluma nje emsakazweni ukuthi bangahlali phezulu kumsebenzi. Okay. Lathola ukuthi umuntu umsebenzi wokulapha ugcina sewuyema awusa action. Alright. Ngoba ingqondo yakho bisibeka kakhulu kuphi la ekulapheni. Alright. Futhi idlo zakhe akagezeke. Bagcina abantu basangena umlane babebaningi eladini. Agcina aba confused athi this thing enyenza la for lokulapha ayikho angiyeke umdlalo kanti nguye akekho active uyabona but uma usukubamba lapha lidlozi ligcina selikhense so umuntu lahle ukukhuthela awuthi sike sibe kunye naye uthi ubhizi lapha kokunye bakubiza esigodlweni ubhizi nale bakubiza esigodlweni lo msebenzi kahle lo msebenzi ususabalalisa kahle umsebenzi ngawudinga ukuthi umuntu uyisangoma but ugcine futhi uyethwasisa futhi. Yes. Futhi unamatekisi usomabhizinisi yabona mhloko akahlali ungahlali ungavilaphi because lithi iBhayibheli uNkulunkulu usiza umuntu oyisizakho. Okay. Mawuhleli lo msebenzi nawo uyahlala wasukuma lo msebenzi nawo uyasukuma msakazi so ngekufisa kwami nami kunenge ngufisako niyabunje ezingifisa ukuthi ngisukume ngikhombisa ukuthi ukhonto engifisile eyaphambili but nangifisa ngemlo phela ngasukumi ayikho into ezokwenzeka msakazi. Kuningi esingakhuluma ngaze kushona ilanga dokotela sikuthola kanjani inkundleni zokuxhumana masifisa ukuhlangana nawe? Abantu abafuna ukuqoqa nami noma ke ngisabantu abafuna ukuba kunye nami ekhahle esiningi bangangithola khona la ka YouTube noma abantu bangimeme la bekhona kwasikwazi sikhuluma indaba yesithunywa indaba yemimoya indaba yamaphupho indaba ukuthi lento lamasongene kuyokwenzakala ini lapha esithunyweni. Subscribe bathi Mthandazi Dlamini se-P3 eMpumalanga la ngikhona njengamanje msakazi. Alright, kulungile isikhathi masime kanjena siqhubeka nanto uhlele emsazweni wakho umkhondo 98.